再来看加沙地区，伫七十个下晡有至少8个囡仔甲真侪妇人人受到以色列炮弹的攻击死亡，年纪上细只有2岁。另外，因为加沙地区的燃料已经无够了，嘛造成真侪早产儿甲需要伫保温箱的阿婴仔拢起做伙。汹汹来的爆炸，甲本来要去医疗站外排队等领营养品的加沙居民崩死，造成至少16个人死亡，其中包括至少8个儿童甲真侪妇女，年纪上细汉的死者敢若2岁。搁较侪人受伤，遗体血一直流倒伫涂骹，现场听到真侪喊休甲吼声。差不多同一时间，以色列总理纳坦雅胡当伫美国华府甲川普会谈，并表示，伫美国甲卡达岛敲切，若做哈马斯解除武装并放弃伫加沙的统治权，以色列就会同意美国提出的60天停火协议，而且启动永久停战的谈判。另外，对这场伤亡，以色列讲对无关系人造成伤害表示遗憾，并会尽量把损失降到最低。佮补充，关系即届的攻击当地调查。نقطة طبية راح تتحكم. لزورها والله ما كانت فيها حاجة. راح تتحكم نقطة طبية كلها أطفال. خبطوا عليها قذيفة لهو أخوها راح يجري يشوف. لا بقول كلهم ماتوا. طب ايش عملوا؟ ايش ذنبهم؟ ايش ذنبها؟ والله بس كانها تتحكم. والله نقطة طبية يا ربي. نقطة طبية أمني يعني. ليش يقتلوهم؟ 另外，因为以色列对加沙地区的病院实施燃料限量供应政策，致使加沙地区的人道主义危机一直增加。当地病院表示，若做续来几点钟内拢无燃料补充，至少22个需要外靠保温箱维持性命的新生儿，因的性命会受到威胁。目前只好予3-4个新生儿甲早产儿客伫同一个保温箱内。 حال انقطاع المولد الكهربائي وهذا طبعا بيحصل كل يوم تقريبا، يتم شلل كبير في إعطاء الخدمة وقد يؤدي إلى وفاة بعض الحالات بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وهذا ناتج عن عطل في المولدات الكهربائية، ناتج عن شح في كمية السولار. طبعا احنا بنناشد انه يتم توفير كهربائية، يتم توفير سولار بكمية كافية حتى نتمكن من الاستمرارية في إعطاء الخدمة. 根据了解，为以哈战争发生以来，已经有超过5.7万个巴勒斯坦人死亡。以色列伫今年3月切断加沙的电力供应。联合国警告，这已经让加沙的燃料危机强要制作未掉。公司新闻新闻部编译。